Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Yang gede suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhum maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas menang kemudian peserta nomor undian 3 kepada Muhammad kelas 4 Asyam kami persilakan agar bersiap-siap M. Yasin Akbar dari kelas menang Al-Buruj. Nanti kan udah di layarnya sekali ini ada merah. Nah, merah ini berarti udah mulai rekam udah di ya, tapi ini udah mati 12 menit. Peserta selanjutnya dengan nomor undian 4 Muhammad Yasin Akbar dari kelas 6 Al-Buruj. Agar bersiap-siap Muhammad Ghifari Fahmi dari kelas 6 Asyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
درجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mulia. Yang baru saja tampil atas nama Eliasin Akbar dari kelas Tenang Al-Huruf. Peserta dengan nomor undian 5 atas nama Muhammad Ghifari Fahmi dari kelas 6 Asyura. Agar bersiap-siap Farid Rafai Mustafid dari kelas 5 Al-Balad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan nawm, as-salatu khairun minan nawm, as-salatu khairun minan nawm. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina wassalatu qaimah ati sayyidina Muhammadin wal fadila wasyaraf wal jalal al-ali wal rafi'ah wa ba'athu Muhammadan alladhi wa'ada inna la tukhlifu al-mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru saja tampil atas nama M. Ghifari Fahmi dari kelas 6 Asyura. Peserta selanjutnya dengan nomor undian 6 atas nama Farid Rafai Mustafid dari kelas 5 Al-Balad. Agar bersiap-siap peserta nomor undian 7 atas nama Muhammad Akil dari kelas 5 Al-Muluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk M. Muhammad Arafai Mustafi yang baru saja tampil dari kelas 5 Al-Balad. Peserta selanjutnya dengan nomor undian 7 atas nama Muhammad Akil dari kelas 5 Al-Muluk. Agar bersiap-siap Muhammad Hazakil dari kelas 4 Al-Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqama mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah untuk M. Akil, luar biasa Madinah. Oke, peserta selanjutnya dengan nomor undian 8 atas nama Muhammad Hazakil dari kelas 4 Al-Isra. Dan agar bersiap-siap peserta urutan 9 dengan nama Waisan Family dari kelas 6 Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Isra. Peserta selanjutnya dengan nomor undian 9 atas nama Ghaisan Fahri yang akan mewakili kelas 6 Alfa. Ada bersiap-siap Sultan Altaf Ijlal kelas 4 Al-Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan nawm. As-salatu khairun minan nawm. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ghaisan Fahri sampai bergetar-getar ya, mewakili kelas 6 Alfa. Peserta selanjutnya dengan nomor undian 10 Sultan Altaf Ijlal dari kelas 4 Al-Mu'min. Dan agar bersiap-siap peserta dengan nomor undian 11 atas nama Kharwalis mewakili kelas 6 Az-Zukhruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru saja tampil atas nama Sultan Al-Tafijlal dari kelas 4 Al-Mu'minun. Peserta selanjutnya atas nama Farwalis dari kelas 6 Az-Zuhru. Dan agar bersiap-siap peserta dengan nomor yang 12 atas nama Faiz Salman Rabbani dari kelas 5 An-Najm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa syarra wa darajatan 'aliyah wa asma qawma mahmud alladhi wa'adza innaka la tukhlifu al-mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil dari kelas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil namanya Khalid Arilo, lulusan dari kelas 5 Al-Kausar. Peserta dengan nomor undian 14 atas nama Dafa Aulia Putra.
dari kelas 4 As-Sajdah. Dan agar bersiap-siap peserta terakhir dengan nomor undian 15 Zilfanil Irsyad dari kelas 4 Al-Duha. Pak, maskernya Pak. Peserta maskernya agar dibuka sebentar, agar memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وأده إنك لا تخلف. Peserta yang baru saja tampil atas nama Dafa Aulia Putra, mewakili kelas 4 As-Sajdah. Peserta yang terakhir dengan nomor undian 15 atas nama Zilfanil Irsyad dari kelas 4 Al-Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.